Iwe sa fokun pa Kristo pasapan tolong narat at program na rei fanson Kristo anu kreram fifitikit iwe net host na rei nakiraran iwe Uncle Alex. Ako marat sipo tolong narat program Paipel Apasa iwe sipo ako me yatek. Saya yatek Kristo kot me unusen pin me malmani watikor kesemutin keboe. Ang Miriam program na rei kurakun kurak. Yeah, tingor nanten sises. Amen. Amen. Iwe sipue ni puede wawe ay un kapaseis. E kapaseis a feto seri even ton 50 e ko seri ngeri ki ton Facebook. Iwe e kapaseis era aloya ewe iran minnemi siremi et me mingau. Ewe ira kota enik ngeni rata meif resop munge nanewe tenipi. Aloya iye. Yeah, question is a question in a question. Erapwe ewe iran side be yet owing now. Iwe esa fat ese oria makiamen non at least ise waside gae nawia menugun bukan Genesis iwe iwe research one ipa niuduk iga bea fat nge nge ira mi Iran ifa ewe Iran mi sidei mi me mi ngau eu jaksasat narewe telibi get and atamewa if test egeri rates arpwe saturi garpwe aboriuta aron got igarasap aboriuta iwe met ifa apa gerigit pemetwe metwe forngerir arwas nepobutan iwe repuero para gime nesaburen Paipel nepobutaren Paipel nesaburen Paipel non revelation reveru ewe tree of life ewe ira feyot iran marausamuch apa me ifa non revelation reveru saburu metewe murin atame if to narewatake iwe ese chueror porauserewatake non Paipel ese bachuen resechuen guraiwe atake men non 145 iwe John the Revelator gura me non nupuen kota mutngeri arpwe epwe ifa uri miran prophecy when mutngeri po uri miran man porausen nare carrier iwe atara John agura non
non paratis. Satiride aneri wo ifa Revelation 22 Parate Rhowuniong tuoni tu. tu. Iwe ye me Apasa. O aputu nukana pen anene o telini iwe ne peki ne o tun pupu merua peka or irean meraura raua fen engon me runare ier. Fene unar me maram. Turke ora tufutin e particular ton e komui. Iwe Iran ewe Iran marau Iran nom nonne John agrab nonneng iwe gitsi buban ojot serijok. Iwe wenbwe sibwe ifa sibwe duaron Christ nonne dibach iwe agari gismarau semuch nubwen sia ifa somehow nubwen sia translated the oneng nubwen murin sisa sa egijida iwe ideiten maram sibobuga ewe seri ewe Iran marau sibwe medwe ifa ida adame ifrebo förime on förifan gitsibure ra förime oneng sibure boe seri ewe Iran marau nge era ifa era Iran sidebi yet me bingau se nom esap nom purira eu joktes girira tamir ewa iwe mei fakunogot sibwe anea sojisi en Paipel sibwe aneari pusibwe kangeri sisas puntibis ebe toau serikit ebe newe rapwe iga akaraga iga en Paipel akar ngoruk iwe tibis ebe toau non marawam ngiga tibisa arab ngoruk iwe en Paipel ebe toau non marawam iwe irabotas sibwe ojojo pusibwe wewe di fijibwe ebe fat menni sibwe firirein iga sibwe firisises iga sibwe firi setan pun metats meidi esa native sises iwe ira native setan nge sibwe firi fijibwe sibwe Felices sai terang saro George seri ewe Iran maram. Ise sire adien kabaseis ngegiriso jabut ngork. Iga se peru iwe ifa kebab niwe sevari tickets. Iwe Oruan kapaseis, erigi metok panen fengen meo kapaseis nampae. Erange apon no yaewe porun ekwengon ennik. Iwe ekwe egon ennik uitsean ekwe egon ennik punsi bosirei. Uitsean punsi bosirei. Si wewe di bwe siuri nan marawat. Ira boy kasi segura ekwe egonunuk iwege ian met Jeremiah era ren Jeremiah irigmeo irugat Ni meta absalon pugon Jeremiah irigmeo irugat irugat
Iwe. Era ngeye ewa pon mi fe ipo feringa ni tson Israel na ka ekanaren. Ipo atoronga kyo anuk lon neruker o makkeriti lon netiper. Iwe ipo arkot nge irpo ne yaramas kara. Iwe ida akachean nukagon pues iwe sidei sibwe warong non netibach warong non mugrach ikaldanach brain pues siuri netibach pues siuri barawach pues iwe nön got arabas iwe pan nöch got iwe Hebrew engon moru Hebrew then. Iwe ye me ta pesanan. Hebrew then. Engon fitewe. engon moru 10:16 era. Ie opon ipo feringani nane korean repofetto. Ie anone wasamon. Ipo atolong eko anyuklan netiper o makkeriti non neruker o makkeriti non netiper. Pari ajok me tuwe Jeremiah parera iwe era John makke Hebrew ira pon makke tu pari ajok iwe we nge ifa ewe nanuk ira bobe sise bagura ira bobe sebarai ifa sise ataba sise gura iyoge ökköitseän ewenuk ifa the letter of it sibwe rong sa warong netibach sa warong nan begrach as eposiwiri barach irajok Besibwe etiwarong kot nan netibach. Meren ebwe iireits kot iwe kitsner arvas. Ior met kebwe iwe ira ifa ökköitseän ewe nukongon. Iwe sibwe sidei pun eren nukongon ewe sen boru en Paipel. En puga pirik bobuda naman nan chereses esab man nan referation iwage en Paipel elan nukungot urusen jojo nan en Paipel irabota ifa pusin kot evakei on en fau iwe urusenen Paipel ejak awewe kwe engon anuk iwe ifa bukan aske wo nuk iwe mi ban feto seri era egon anuk en arabaske anuk mi feto seri egon anuk iwe ise buat sire buat area question nge fakun buat grisio jabur ngorok rere question mi wasosen mi buareche nge iga buese buat ifa ese buat peruach iwe buat niwiri tickets tori geri kismet sire kitibenan iwe si bure muteri nambairugat Iwe kapaseis nampain tera pata ese war mumutare we angangen niso base one ewe enuk olu nare koe ngorenik. A question effettoren atrigo. Iwe ese fat wewen a question pata ese word muy buita re agan niso base one
ewe oruan ennök. Eseffat nge ekkewe ewe ennök era osap niso. Iwe ge siside met ifa Pwipwi atrigo era ifa usun an ese wiwita. Nge ejek wewen bwe angangen niso me wiwita de firan röber bupure. Me wiwita röber ne firan röber bupure. Nge ese wiwita ne firan esap röber bupure. Esap ir bupure jöra bwe torong narewe metalser på förföringa för jag eu betache te buru ifa te buru te buru en abukpuru pun ete rete atai en man en fe rete atai en bupuru iwe ira bupuru bujok ifa eu wan ngeri buruan ikai we fe ngeri buruan iwe esap eberna ngeri buruan nebinnewe ika buruan atwe iwe ira ajak ren ifa osap niso pun ejak protectini ewe agangen ewe ifa ewe agangen förförbin en gå to epupurubin ira bota ese bojen bue bor evere bue ago merigurewe epupurubin ika evere bue agorong merigurewe epupurubin Iwe meor ifa meor phone call. Ja. Äidigu sibuevo To accept this call, dial 1 now. To reject this, your call has been accepted. sibuevo sabngeri en phone gone. Hello. Hello. Rhowuniong. Hello. Hello. Ida. Rhowuniong kanamuan ore sabuan. Saya di Porari Kristu Capur. Kristo. Era trigo ewe. Rhowuniong trigo. Saya di Kristu Capur. Kaga bafata awen question Amo me pari ipite simetekra de simetek budget supporting warfitu traduksi. Ewen itu saponeria tu visual. Metil Ritri. Hipru engor muaru. Sabur fidere. On merigat sabur fidere. Ugasiruari. Era ramasrapo atiani pupuri. Ekomi pupuri rasap kurkiringau fengende firir. Pun kot boy punguta komi disongani mi dipit. Patsa komi disongani mi pupuri. Kristo irara main point sa sini pun itu kota pun capai for rekara prefer awin di pupuri jadi lipis
Nipit singari ni pupuru. Ye si akira ronda wukisin pun ni show 8 tipis. Irai poin. Ausara trigo. Gera ni show tipis. Ni show 8 tipis. Ni show es tipis. Okitan ausara epayen. 8 tipis agagen ni show nukun pupuru. Ira nukun pupuru. Nukun pupuru tipis. Ngeben non pupuru mi bin. Mi secret. Pupuru ira foter pupuru. Ever. Ira siapa kerawan dari yang korrisa pun. Orang kisin tawar baru. Oruan kornet. Yang korrisa pun orang kisin tawar baru. 618. Orang? 618. Ye me ta Apasa. Era. Osa fokkun föri sokkun föri ni so. Ekko sokkun tipis meisille min arva saa föri sokku ilisin. Nge ereven arva saa föri ni so a tipis ngeni pusin ilisin. Ira osa kaurigati poin. Ekko sokku tipis mirisin sokku ilisin. Nge agagen ni so jadi nikupupuru ika multiple partners. Juga di agensi di irisit. Ira kerajaan metode sebetulnya perau odira pun kot SWCM epor miso berukun pupuru. Ika multiple partners. Multiple partners they created sexual transmitted disease. Esa bujo krera ge atai ennukun got ata yugeri oron got ida vetekche. Me ega kapasiron irisit. They're not taking spiritual. I can see the spiritual life. But I do era disease. Yuge efisita murin en netiben got. Fispun sisap attapa. Ira. Yeah. So it's a pasuk nili. Kita? Ewin Thessalonians. First Thessalonians. Sehari gua bisa dilihat. Thessalonians. And Solomon first? Ewin Thessalonians. Well, New Testament. First Thessalonians 4, verse 3. First Thessalonians 4? 4:3. 4:3. First 3. Iwa iya minne Apasa. Puni ei detipen koot popopin o unisen ngasseni sokkun feferin niso. Try the read from 3. Seri idugat ngerari. Annani. Puni ei detipen koot popopin o unisen ngasseni sokkun feferin niso. Mi muan kana me emen mi eposide usun an nomo fengen me puniwan fan pin mi craft to point Paipel ni barangkali kids pupuru saya putusin turun segandi nefires saya putusin nefires esap kemudian action dia putusin masalah saya seri dia tipe di samang ekra putusin binaman mati
1 Corinthians, Galatians, Ephesians, ia pada cuma kira ia ikarat sa pasapuran esefat ia silapan kita tawawan eserupun. O Giriso. Nge renjagara wa fat pues eu bean bupuru ruaberarabas. Ruaberarabas nge re wili dieu. Iwe idai rurun met iwajan red irisi nga iwajan furry war irisi esa ebuban nagari puriway met iwajan ifa ngang ebujak fur war irisi ebuban nagari puriway met ebu men mo ren puriway ebuban nagari jak ngang ora ebu idawen nge en mane bwe gegi bwe eben jagarwas yugen fefira bare gegi buban eben jagarwas an eren fefira bwe tuburu irisin ebu bari raja kan tuburu irisin buruan eren mane bwe ebu tuburu bari irisin ebu jak bari ira an usunan tuburu irisin buruan pun ifa Sayuran begitu kantu tirigeri motora ekra pisin nama pisin nama sapurna ifa siari ika koru napukere koru tira fatapun diripis ika mitu pursap igeri mitis ika diripis sesat igeri mitu puru pun ni sefariti napukitseneses kot esori enesesin fantichet ewan ika epasori ewan fantichet enesesin ewan ira kafara pasa encik iwe ewan sesin dari ewan yosap ewan dari nantipo ika fitosesin yosapan fitosesin dari fitosesin Purirawat miri oto siri nepobetan yang kuat serakara masurfa. Kristo Jabir. Kristo Jabir. Iwe. Kristo ngani iwe. Chan ke ya. Si boleh tolong narat sa break 30 minutes break narat. Kira-kira fan story iwe si upan ni fan ngoluk. Ewe kokot ferdo. En ewe vi förrade massa wennoi. En kautu förgani menonne tipen iri. Uawara itu pogiden a aveiru uawarar ob fergi. Om köfe för ra awarar. Uafakusire tui. Tun iri sirasap mon soruk. Nubur waffer nevarawan och tuffagar narkjörer vi aranon nafurufan en kafin kurai. Nubur sawo or ururi. Ide de ren marawi veirisin
ka awara feriti. Rafin mak non nom puk mwen an resab office. Kan fen sabur ibu girik metiu gisir kon meriet ngeri kon moru. Iwe sapan niu sepan ngeri at kiri-kirin fanso sipre pan. Sato ori sipre materi Betul. ewe kapasis nampa ruari. Iwe mut ngeri kis fanso ori pue. Era kapasis afeto seri senaro. Era epokati uyate kika kon nagatam ngesiapan eniwiri sefari met eko siafen apasa me apasa. Giriso gaduk ceraro ren mue kapasis. Epue ketiu uyate kika akon nagatam. Me non non Paipel ese buan ese afate epue ifa igugun nagataben yatek. Siis se ganna ara yatek urusen puin. Egan yatek pantori ifa fituawa. Iwe nge mi ifa ariwe nuk era sisap kora aragataba with vain repetition. Ekan yatek rabore jok ifa repeatiri iwe nga erangatam nga repeated over and over. Pokiten ifa si setuen brain si setuen anjang rera egi wet si Apasa sajok ifa mechanical sajok pobri yusa me Apasa rajok en yatek ngeri got iwe kepwe ifa kepwe usen gutta got non marawom iwe epwe serigoruk satiriwo Jeremiah rewetiu Jeremiah 20 rewetiu Jeremiah 23 29 ngon baru gari ngon meriwat 13 and 12 13 Iwe ye Jeremiah 29 ngon meru ngon meriwat Apasa murin opo kerye opo feto yatek ngeni ngang ipo seringa kemi emi opo kitai okinai punawa kitai ren unusen netipemi ira me urusen netiper ika urusen netipevi ira me en yatek iwe en yatek esap uwe atiu kot atiu igei epwe le feituruk epwe uwe kuta annawa seruk annaga keta seri ferifan iwe met osugan ferifan met struggles medicine kepwe nang seri kepwe le feitet seri iwe ira kepwe sineri buen osuga bueto iwe usud nge echok pas me form would ka ifa you have peace of mind mi or kiramwen nan magurum mi or kiramwen nan netipom
ira bo be ebor meron non fabri nge nubuen Jesus min namprum iwe mi fat ekiek sadiri 2 Chronicles 7:14 Second Chronicles 7:14 Second Chronicles 7 7 fisu Era iwe Salmon ai peni nukone pane wa leni nukin mwen ewa samono e mira panam. Ikiran aeri e kuasaran kek me asaran monge. Parkirisen on merane 14. Era murin erene aramas rapoe etikasaner. Ere rapoe yatek ngeni o kitai. Ere rapoe parkurseni arfefer mingau. Ngang ipo seling senirang. Ipo amusalar ke tipis o Josefali feniwer. Mut ikabun nei arvas rapoe kitai. Epo pusin seri nanne tipe rapoe humble themselves rapoe etegisorartiu. Epo seri nanne tiper. Iyo gagi porong seri nanne iwe ira met ökköitseän ifa ökköitseän jatak puen eoju fugen nigits me got iwe ifa si budget severi puen kote was doigits iwe ewo jen pue irawo ikai much irawo ikai tam ioge epo was seri nanne tipo ke po was mujen ifa fasingeri got kutta got chiegeri got si budget severi nubuen kiit sise sideivet sibue ari yatek ioge ngurubin ibiban ibifen förri ads yatek färditats satiri anari rovaru rovaru Iwe ye meta pan apasa waru wokusin 26 onu iracha kusun ewangun mi fen e wari sigit rana pang punsi sapsire minne sipo ani yatek nge pusin ngin mi fen arti war ngani kot fani tats resokun ngi esapore venatoni apesäätellön kapas. Wewen ikavo ien kese apasa ots me jatek. Ikavo agis apasa ots jatek. Nge sibus tseveri puen god ngurupin god sam irmisirei metaats jatek. Irmisirei memmen aatsiputuar memmen aatsipujatek irafasirei. Irapotaajok ngugu resin ifa ngy ajok ngugu aan färditats iwe nge ekkewe sokun jatek ifa ese witata of course praying to the idols jatek ngeri ifa öryngwan nios iwe jatak mi vain repetition mi ese or wewen ekkaan siajok
siajo Apasa enniuri ge sisetsuen anjagi betu sa ifa erikapas iwe ida peruen ewe jatak en teraro Ewa kapasay sera. Epokati yaateka kondangata. Iban igasaban jok enniuri safari met kewe siafen Apasa ida ngasi bujak wewedi sises era yatak non ugugun feik buin iwe abar ideiden ran abar no ifa nubere ekwe arwas rasudo iwe yara ifa desert non-desert förubön abar no yatak ese var öygük yatak gidajak si bujak ifa ebo seri netibats Iwe. yeah go ahead Awes. yeah Iwe atak minit engon me fisu ren nusunete kurak renate Facebook Paipel Apasa live. Si pure pan oto gari keru kapaseis. Kapaseis anyone kapaseis era Pata ese muite piningani niosika me ke ra pipiningani menni menomlan nukika pofenifa giriso ban en teraro iwe era bota ekkaatke muije ferrase pingeri repingeri Maria iga repingeri nios ngien Paipel mi fen mi Apasa sisap pingeri dios iwe giriso work teraro rerewe kapaseis enet may buen eneg namparu re fokun besegeri gispu sisap pingeri usara ritiri waran payo namparu Status Anukengon sisap pingeri åts med tats iga even öry med nugun kot ijok puri jan fergits iwe pariats kot iga gatori garitiri Exodus sabun riwe wokusin roani eka fen erigat poptame erigat nampayo annuk nampayo ra kosopani even kot meriki annuk namparu non wokusin ruana Apasa kosoferi ululun anyuman fen itom kosopan anabrapa ot metatun pegiten non neng ere ot metatun pegiti wan funifan ere ot metatun non anon feidon kosop chapeti nganir ere fen nganir pungang usamon mira brapam kot emen kot mi nikumong iwa niuri en sama fefferinga wan nirkana tori eringatin ere eruanin tetterin chakkana mi uputai mi wasusen Chamang masuan nari erenuk. Medera nampayo, enuk nampayo. kosopan even kot me nugi Gesap pingeri even merugi. Gesap pingeri reram fan, iga reram yadak, iga reram pingeri gesap
pingeri reram asuferu kesa pingeri reram sokobat eke metatsi furi kesa pingeri en god ika ereru ika nios iwe namparu arabet Namparu era kosa feri ururun ryuman fan itom. Kosa par arabrapa ots metatsun pekiten non neng era ots metatsun pekiti wan funi fan. iwe mo sisap feri ots sisap ururu ots metats epo ururun miden non neng epo ururun miden non neng meten nom neng Kot Padmet. Chaneng Padmet. Ikke jagmavet a chanjage bu eor nonang. En kot ekan chaneng. Iwe nøyden Paipel sisap oruru sisap pingerir sisap føri års metat epe seigireta napseri pusiri. Iwe and teraroen question rapota rapingeri nios. Iwe ika si pusire isirir. Iwe epe war mereir repera rese pingeri dios. Rese pingeri dios. Ngerejak pingeri medna behind the dios. Itauen nge IT yaren. Nge irawo ge mi ifa irmi pingeri. Irmi pingeri pun metraferi on pusiri disir ra ata ewe enuk egon ewe nampai ora baru iwe irapota iwe ge ifa pan periwan Angela Royen pun en setan egon ewejen ewe siuri got ewejen ewe nam nerien got iwe irapota e bejakun an otobukits esapan John Chare kanjak navaram ere ataye nuk pun pan kits nupan sia agang renen pekin mori sia bendugu ats agang ververbin sia bendugu ats agang tubudu ifa tubudu arabas tubudu family tubudu ekebi wengam ira mi pantorong dari ifa nampai orang baru iwe si ifa mi bejakun en setan an agangin sadari arepe oruga agegits pure safat si pue förri ekeivet taats mi ygeri got. Iwege si pue eki ita si pue eki pun mei öts. Nge I safen pukratuarun. Irapota I usun. Jammang soudeng retsueri usun. Pokiten epäjakun ei setan. Irawewen ekan arvas re pingeri varia re pingeri dios pun in setan efokun
e whakun bujakun ne o tukutup. Iwe. Iwe I te bujak panwawe kan o kasin nge. Ipo whakun akom ifa. Akom o musumus nge panwhiti arapoewe tipo kiten koti tia kātongari. Ifa e pungi arabas e sopkit. Me te sipue me ifa kids me wewe tipo e po panweres fan ifa na neti pats fan e kots na rat e program ren e ke kapaseis. Nge sipue tipo kiten koti tia chan e pungi arabas. Nge wisa tiwe ie met e program Apasa. E rapa program Apasa live. Sikan periodi kapaseis nan Paipel. Ipo tsaka kis ika esap periodi kapas ren eke oksiri po wau. Ngai watsok mutsen ipo tsak wata po kitere po arisi at ekiek ren metke sa area renis. Non romo kisin sapun ruaberi mo rapa. Rasi uri minne a netusun koot ngeri minne a tofana. Rafen ngeri minne koot a feri o anga ngeri. Ngera safen ngeri koot ewa chan feri me tots meisin. Ewa sipa mareti tori fet lautuk. Amen. 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 And if I number I was aware and number oru puan nenojok me number nibu so did nani Rapata yarmas ra pingani popika pan pingani chakarabas. Ramas ra pisin pan pingani richak. Fegen. Me reden en papa pin iberarvas. Irapota era pingeri arvas. Iwe parean cerarroyen kapaseis. Grisoguruk pan ceraro. Ewe ifa ewe jok pat peruan namparibu sibu pamuati upo peruan nampauru. Konwate en setan agang. Irapota ki jarawa sise chuen sire ibet sa kisi pen papa pin sa pin ngeri sa chapetibu uniman. Nge pari eben arvas. Parusun en usun ngang. Eseban korafasen. Sibwe anari rom sabun irigat wakisin tiu rom sabun irigat wakisin tiu Era iwa ifausun kitsan. Tori röverigat. Ifausun kitsan suta siya murin seri kitsan nukun Israel api. Esa fokuni na iwafen pareta kitsan suta mitsan nukun Israel rawa fengen. Irmen sin raron non fan nemenien tipis. Usun kotarupuyan mipin rapasa. Esa fokunor emen tsan puing. Esa or emen mibirit. Esa por emen mi kitakot. Irmeisin ra kusseni koot. Irmeisin ra tokkora. Esa fokun or emen aferi minne viipung. Esa fokun or emen. Arko kavas rauren otuputut mi efeyengau. Rakkavas tofana o touseni tsen nauer. Palkavasen eriwari miusun tsek poisonin serpenit ra touseni tinauer. Arkavas aurren yttek. Ra muttir ngeri afeyengau on nirarabas. Raafisäätä tata kisme feyengau ekismeisin ja raafennoja. Resapsile met repoferi, poropo äänikin ammui ngeni aramas. Resapasile arrepo niokositikoot. Iesia sile pameisin mia minne aamekroikkoon nyka fan iterikko tsakkovi non fan ikkoon nyk poepo
Ykäti äänarmas meisin kunniet tiffegen. Och toronga ulsen förifan färän kåt köpung. Pyyne sa vuore men armas ja pukina puing renan poniota pungun ekko ennuk. Ngamin ekko ennuk raaferi raetingani armas porattepis. Iwe, ogits medicin arvasennan förifan. Seria tam fötanto tori Keats, John, ökköiseningeri AJ Bible Study. Ese ormo even me tue wakisin eorera. Den era. Ussune kotaropo miipin raapesa ese fokkun oremen John puing. Ese mo korreban. En Bible efaraffata. Mi touserikei miijak efeyengo arvas. Miijak ekirasa netiberarvas. Irapota meiwor agagan pingeri Maria pingeri Bishop pingeri Pop Papa pin iwe pingeri Dios. Pure se orweot ese ikai wor iwe sibue wewe tibuen ir arvasjak usun gits ir mi worar challenge usun gits ir mi worar osupang parusun gits nge kota jak ese togeri woran osupang ese or osugosuk ese worar challenge iwe kirisogeri ceraro rerake kabaseis iei awes mea tori nötskurak kirisogoruk ceraro ren amke question. Iwe tetsemlik rigit huoneet telefoonnumpään 671-689-990. On kuam inge ikafen pan comment ora te Facebook live Pwipwi ika meor parom kapas eis. At Paipel Apasa program saken efisiteeten erwääriselikkylok nivuungalikkylok unulikkylok. Kristo taapuir kera pannannam. Kristo.